Biyag ti tao. Masigugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi tang imbaga Emily. At danton anak ta. Ri, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man? Naragsakak. Iso na lang ta nagsigugak kun adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara kamot kat Emily. Ay ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Umuawag ti boss ko. Mabitla nga. Sungbatak tawag ko. Ang mga napatagti bagana. May destino kiti sa bali lugar, mama. Anya? Nagpamiting ti boss ko iti kalman, mama. Kat dito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa bali busgan na. No di siyak lang. Adakan ka day taa, iho. Luanya ti ammo mapagsaya atam. Aramidem. Mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa lang aruter aramiden yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanika dua bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya dagito beng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti tabulan abalayan? Di oray man madlawan, wandakas na abalayan. Tinapatag, ang kasanta kidain. Wan badkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagay kadagitipata ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ato mahawag. Ne, baro numero. Sino mo tatay ito eh? Hello? Hello, di ka di Reyda ito Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Tilan lady dito pagababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dagasan to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako manan. Oo na yung lakit din. Naimbaglakit dito tilandletit nakakita. Kasanon, nadanakastrak iti pagababangak. Oh, naimbaglakit din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigata nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ka nagbambanog ha? Tapno nasalon at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak namin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano ka nga agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ato ti pakakumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga aglive kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Ngayon malabay kita nung kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga aglive kan.
Tapno maisagana dagiti rumbang nga maisagana. Uwan, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga Ruden. Tadapay aramido, ha? Bye. Bye. Apay nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay nay, atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't nga tantan pa lang di kasarmi, mama. Anya, apay laang, Ray. Iti anya arason. Ada problema, mama. Problema? Anya dayta, iho. Ada kaming beril. Kaduak ni mama. Agmano mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan da ko, ma. Pakawanan da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ano apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga isu ti pakasaram. Adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirikrik na ak ni Emily. Namuna kat masikog. Isu ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput-mut lang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, agdamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam tadi ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, tiksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat itinasaya at saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Tiksak tulatan. Makumiko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsansangi mo. Manon nga daw akasta ka. Ang mga numa kapadakis, iti sikog mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, diyak amo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namna mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ken kuana no talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak amo daramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dayta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti kaandayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayo kanyag.
Iso din ako mapampanawan. Ay, nakapasingay ka anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, bay amo bere. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Ore kas dedi naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Hindi pati mo sa dyan tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pa pananotam, Ray. Maturog tan, rabiin. Ay, agbakasyon tayo kumahi probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy akit ti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglib ta. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugar iyo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di video call kayo. Sa bali latamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kad di mo matkaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun ka din may sakripisyo, ti oray may sa wano duwa nga aldaw. Saan nga ruta mabalin Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Kat, sinalata na ti agawid, anak ko. Saan nga ruta komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa Mama? Ha? Sige to ne. Adape aramidag Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan apulos ti patag ko kankwana. Mapayakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay este, nana kunak kuma. Anya ka lagi din aya. Mama, ko namlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, ko namlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman tapinat gamtikid daw ko. Di pa nangi pa share mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan ha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya?
Isu nga, agi amanak na pinatgamtikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagbaglon to ya po ko kaya. Ay, na! Nakaaya-ayat! Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka, balasang ko. Anya day ta, mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-manong nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, kay Emily. Please. Mama, Na minsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no, adamot lang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Salom das, alapad day ta kanyak. Sigalang tinakarik na kitikas to'y, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Pagkasagana nga aguray, no kaano nga klunanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit naman na no ni Daniel king ka. Kan, no ay ayatam may. Apa kaya day na parigatam ti bagay? tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manan. Anak, saan nagpapada dagiti lalaki? Dakiling tabo. Aklulong kay day ni Daniel, anak. Madlaw na singbay. Kay patsig nagbalin kanto anaragsak iti sidong na. Tatang, Laki din, tatatatang ka pa nila. Akluli mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah, ta, Uwan kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, diyak kanunungan din naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo kabsat. Isoma siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. nala. Awatin kayong tiyamin kapsat. Talaga siguro asan nga isulat ang kagasa. Emily, bakit? Mapana kag trabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kanti si Kugbo. Di kag bambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak ta bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan no maladawak iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka din nga ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please,
Kailiw kung ti apukok. Kaya't kung iliw-liwag tila dingit ko. Gapo iti saanan apa ng sarsarong ti anak ko kanyak. Di nakpay malang ipasarong karanan. Sige mama. Umay kami, itamad laan. Agyaman na agtanda kayo amag iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apukok ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman akunay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikumda. Iso asaan da makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apukok dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yu, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon yu anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya asawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rodan. Umay kamin tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas na ti Jaryo. Ape akas la maditiik nayo. Wenno maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okin to ninton madamdama da ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaang ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron na. Mapan kamin. Wala ka maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inakagid da. Apa akas na saan ka baka inarak ka? Pampanunutag ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kaon ikuyog mong tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ka na giti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily da ito'y Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera tayo ni mama? Natayan. Oh. Atapon da cardiac arrest team patay na. Sana punulay ta! Mama! Pagawin na ko ba? Ito tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kayo mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily.
Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Ah, Kanayon nga minasaggaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat ama paay. Kailiw na kayon ama kita. Nga makumikom kayo kano iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Magyamanakin ka, Emily. Itinuksit, tinaramit ko gan ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Anak, iti akong taway. Gagkit daw iti pambakawan gan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siya kapangilan na lamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasama kiti inag. Natangi, asya kumala nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko na Mama. Pagawalan na ko, Mama. Biyag ti tao. Kanenta amin to in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Joe. Maibos na nga tadag ito eh. No, di tama boss. I-take out tanto na. Yawid mo. Aywan gaya. Oh, ato iti kwarta. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sir Joe. No, dada dito iruar. Jong, punamlatan kanya. Ijala yung opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, Manong Joe. Tulong ko tayo kwarta ken ka. Para iti duwan nga anak mo. Masyanak namin ken ka. Tawan nga tulungam amang isaksakan kalagitan anak mo. Manong Joe. Ket gabi ti kasta sitwasyon mo. Na-develop ti ring na ken ka, Amy. Ay ayatin ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong. Wen, gamjak ay ayatin. Pudno, agdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagitan nak mi. Namayagan na kayat ko sinaan. Ngam masyanak kadagitan nak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Joe. Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. Anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken laimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua ta asawa. Inauna nga min ta asawa ng siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya sawak. Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masursurok nga yatin. Kamkas siya matugali na. Iso nga awan namnama, Amy. Manong Joe? Kahit ko kumamatarik na ti bagbagada nga yan. Sakbay amatayak. Kat siga tinakarik na kiti dayta, Amy. Iso asapay ko tadagasat ko kan ka. Ngam, kasano no maamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisaho. Anya? Isong uray agbabae hak. Awan na nyaman na kenkwana. Isong awan ti rumba nga pagdanagam. Amy. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga the overtime da. Overtime na laka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumwarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asabto ti si plaza. Agsubliak mo't laadagos, mama. Oh, ang yaman nak tayo naklon nakmutlaan, Amy.
Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan, akas iti inaramid dagiti amma, dagiti duang anak ko. Dak marami tikmang lukukan kay mi. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anak karik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Ay gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta ha. Ilimad ta ti ami. Di ka ko magpadlaw iya opisina, ay mi. Wen, Jong. Sikat ti pampanunutek. Diyan kaya't ang mapiktaran ti trabaho. Di balikan niya. Oray may katag iti trabaho. Sikat ti pampanunutek, ay mi. Sa nabali. Taka na yung nagtuntimapan iti balayo. Oray ta tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag. Jong, Pasensya ka na. Tadi damat mabalin di sumrag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso dito ilatan o nagtilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di kanayon amang itultulot kan ka nga agawid ay may? ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dya ang lalaki? Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manon. Madamdama agsangit kan Ganto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga miti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siya ka 22 laang. Patsa ka din naktulukwan day jay. Ay katiyam amom nga rod ah. Di mo matpadagasan dito'y balay. Wan nanang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Anggam di bale, yam amok tumatlaang kada kayo. Api analataw kasimrek dito opisina ay mi. Naladawak nga rod anak kariing Jerry. Hey, kanayon kala amaladaw. Agsasarunon tiladaw mo. Bibiyang mo kuma Jerry. Si kaaya ti boss. Ay ala, apay nga kasati pa nagsusumpat mo ah. Timangsit ka matan. Kasano? Kat kunamlan o asino kamata namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti pa nagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay ala, apay akas dyan mo tanda niyang Amy. Bigla timangsit. Huh? Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas dyan kanyak. Ada nga tayo basol ko kuana, jak amo. Apa Jerry? Anya dyan na idanon kanya. Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam dito. Ay, ala, nagkuna sir. Basta tinaytaron kanya. Awan karbangam amang manmandar ka dagiti kakadwam. Ta saan asikatibos dito Jerry? Ala, saan ko aman mandaran lagi ti kakadwak, Sir Jong? O ano, ni Amy, tinagipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam itar aramidan da Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Nawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Namidya babati pangurayakan ka. Tapos ang data makita dagiti katrabawan ta. Wen Jong, Sige, umuna ako na rumar. apay nga insardeng mo tilugan mo dito Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata titiunag. Ta sana makita iti ruwar no adda titiunag ti tao. Jong, Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangin kan Jaime. Jong, Sigala ko mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutag namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. mabalin ka di Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan nila maulit, Jaime? Papa, mangtag kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititid ka ni mama ti swelduyo. Aginod kayo man Matsilina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni Mamayo. Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot ten, bitin man ang ti allowance kun. Awan pa'y ganas.
Makapasado tag eskwela no bitin ta allowance. Suruan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Idudulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siya kon, Makatawan laang ang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. ado pa iti paggastusan da. Isong aginot tayo. Awan serbi ti kanayon a panag-overtime mo, tawan ba't maited mo a sweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldong. Ha? Agur-urno nga ko naklangarudan. Ala, maturog ka kit din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Ay, mi. At hindi so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagbanglo kay mi. Katigtikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, at ay wanak dito yan. Silina, apay ngay ta kayo laang. Napanan niyo iti adim iti rabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala kay Jebalayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga ag-review. Ag-review ka, dito'y balay. May mayat mat lang nga dakadok nga review, mama. Boring no may maysak. Anya, Oh. At iti kwarta mo, mi. Igatang mi ti masapsapol na anak mo. Kan gumatang kamatin itikat mo katangan. agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa kan. Isa tunggal sweldo. Magtetak iti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa matanti pangibilbilangak kan ka. Nagapa kami ta asawak. Kahit ko na sinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datanti agdan na. Wan ko mga rod. Yung sampay nga ita. Tumteng to tayo taguntaw mi. Urayag pa yung makaturbos lagit anak ko. Sakbay asinaak di nada. Alam, pagandaram nga rodan to'y lugan mo. Taitulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdama pa eh. Aginiliw tapay ay mi. At da babae man niya. Anya maninday ta nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amukon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan alilipliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam laptagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya mi ti dayta. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Yeah. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpaiso, Jong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a ballpen. Naisagid ko laang. Jong, apa yan di nakpampansinan? Manungal daw na kasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apa ya kasta ka matan? Mataywan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw dagiti kakatwata. Jong, Manawan nak dito rin ko nak. At upay taramita kay mi. Oy, Amy. Ada nakadanon adamag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir John? ha? Nakamon iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita nag-sweet kayo. Aklo nam nga minagdag paiso. Jerry, wan, aklunag, ngam, iti dayta. Ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko'y didaytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan.
Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? At asawa na, kan babaero. Uray single mom ka, pilyam kumamot tay pakiinayatan. Sana kung formula ditan, takaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay at yung adagayam manan babae na. Iso atin akong pagan ano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anig yung timay kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, may, anak. Ingka mga nun. Nangan kamin kadagiti anak mo. Napsugak pa hinanang. Ni, ape akas ta ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problemam. Awan nanang. Baybay andak lang. Nanang. Agyaman nak iti anos yo ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo. Tano makaabrodak. Ikan kay to iti ado a kwartayo. Ni, apay. Agabrod ka aya. Uwan nanang. Agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya kon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asaan anagaw awid ti amayo. Napanan na kadimanan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak. Bugkawan nak adagos. Ay, sapay ada ko maibagak kada kayo kini papa. Uray siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta. Ibagayon kanyak. Tadyak ambono kaano nga agawid ja amayo. Ada ngamin milagro nga aramiden na. Iso marmarapukaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak mama. Masikuga. Ngam ada asawa ti nakasikog kanya. anya. Katimot na kasikug kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ando kami ang babae iti biyag na. Anya. Payakas ta tinagtungtung paalan niyo, anak ko. Naggapwam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdartarasa, di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabitlaang, masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito nga ipagbagam. Kasaritan dagiti anak mo, tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matan? Kung nakluwag at adal kayo, ngam sa bali mo gayam tararamidan nyo. Himupubingan kayo pailaan, ngam nagpasikog kayo. Sorry, papa. Ha? Sorry mat, papa. Di kailan nagpampanulot mo tan. Di ususaran ta panulot nyo. Kadda kayo, papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakpagsawa ni tikasta. Gusto nga ron ti panagbababae yo, papa. Namin ado na dara sa pinagsangit yun ni mama kapoy ti kasta nga ramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Pustan, aguli magkanaon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kon ti maysa nga apu ko ta, Jong. Madela, napaturog ko matante may sapay nga po ko tadalya. Kaasi na gito'y apu ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Way nga rod. Kaslagap sutak ng makitkitak na gito iduan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamat ng Jong. Di ka kaya tapabasulan. Gapo iti na pagtangdagiti anak ta. Diyak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Hostong dalya. Di mon baliksan. Ngamin. Amo kung tigat mo ngay baga. Wan. Nalabit. Naikuyan ti bungat ti aramid ko. Dak pinanunod nga danak ko abapay. Jong, Pagawanan na ko man niya.
Manuti basol ko kan ka. Ay, atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mo ulitan tinaramid mo. Ikari, Dalia, sana na maulit lagi siya. Agpalpaliw ako. Nagaroon agad dua babae na ginapo ko. Mabutay na ako na nagbabae bakit. Ikari, asikan tulagan na yatang aginggat maudi nga angas ko. Biyag. Di tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagapuwi dyan syudad, Jimmy Baraw. Walang tay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyo, Jimmy. Siya kan tay. Basit la balay ti patagder ko. Basit matlat urnong ko ang trabaho di syudad. Ay, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawam. Agi patakder ka ni ti balay mau. Walang tay. Tapno daman mat pagyanak. Di kabsat ko ngamin tinang tawi di ti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadadon na kita anak da. Ay, kamayat Ay, nahimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Ang adan balay mau. Hay, yap apal ko jay anak ko ken ka Jimmy. Tanay, adan pamilya na nga makikabkabalay pay lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na antay. Nay na awan, ha? Masagtot mo maki-construction. Nasakit ka no ti ulo na mainitan pa. Iswada kami kani angkel mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala antay. Adan tulap ta siguro Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabaho na. Awan latambukon ka anakan. Kasan daw ang makasapol. Kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat dyan na batay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. At dapat may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate may pakiskes no may busday jay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Day jay mula manugang mo. Sikog, asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Agam sikog paila sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidanda. Tano addada akanayon iti pudirta. Mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawa mo balay da. Ay, dahi tangarot ti problema, lakay. Di nalatultulado, jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakameron da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to tagbalin a pamilya na. Ay, kanud to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umadadon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y lag sa apul mo, ti trabaho na. Pagbagaan talatan, bareng makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Diyak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyok dan, makalang update ti asok ijay balay. Sumusunal nga min nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang gantatang. Sapay sa andarom mari ijay balay. Iso nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan ati umagpasyar ditoy. Kan may sa, nagawid na kita dua kakabsat ko.
Ado kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabas iti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo nga minajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Si kanti mang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng si kati denggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di mo't latag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami, di agdis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang. Sana bale, tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugon Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo't tayo. Inton nga may alawas ante. Ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusay. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Saan na nakababain? Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pangibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw kas lada kami ti dadakliyaw. Ante, Isuwadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo nagtinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, panggal daw tun ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan kaanakan. No, kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sara ng kal. Agtalo na klangay. Talunag ki talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko. Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang jay talon yaw no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay wain, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan, bakit? Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay, tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan, hadan to kadwana. Agam, awan sapay mo, nubiam jimay. Ewan mo pa yan, te. Uwan, may mayat mo't laang no, agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single ka na yaw, tawan pampanunutam. Bagim laang ti itagudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mo't laang no aglasin kayong itipag na edan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam, saan ka amapuwersa nga agtrabaho. Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan, nataw anak ko. Kasano, nuawan kami iti amam. Kasano,
makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanan yaw. Nang runakit na'y, umad-adaw, dagiti anak mo. Iswa sapay ko ma, saan nga agsaksakit tinakam mo, wain. Okay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak, iti pag naudan yaw, anak ko. Jimay, kanakan, umayak man. Ay, ante, nakayod gayam. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, wain. Allah, inlak aman dakman na ante. Mababain akong kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na, atay takamanin. Kasla anak nga rudain, ti pangibilbilangakin kakaanakan. Ay, wanggay am Jimay. Aday bagak. Kit sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na ante? Apay no, agnaid ka laangan ije balay. Total awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo na pailang akabalay yo. Saan kaanakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Ta kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa ante. Ay kaanakan, agpakpakaasiak. Naimbaglakin ka tagmay-maysa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. So may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray, agabang da. Kanakan, manungay ti abang da. Sana nante. Makipagnaidak mo titilibre iji balayo. Iso saan tan nga agabang. Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwarda. Kan nasingpet danti ay kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon ngay. Iji balay da anti Eva ante. Anya, no kasta, agsinukat kayo niti pag naidan. Uwan ante. Kat kasanon ngay no mga asawa kan, pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kamin to iji balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sa bali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da diyo ang mga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kayat yung asawan, Auntie Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingpet lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka kanayon tagdisdiskitar. Nasakit nga rod ti ulok arumar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw ta siyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Ala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantayak. Ay, pasensya anak pa langit Hey, sumilat ti aramid dyan nakta, iba. Sa dumilat ta. Maturog lat kukuen na iji balay ni Jimay. Ay na, problema doon ka. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha? Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Ano balay na ngay bagbagam? Kayat ko asawan. Adan libre pagnaidan na. Wain, saan ngagnanayon ngagnaid dayjay. Ta saan da ako kwa dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpot ti ka anak ka.
Kan isu nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaud dito'y balay. Tapno di napapanawin da nataw ije balay na. Kay, kasano ng mga asawan? Pangibalayan na kumay, ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kastatim baga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni ti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinangi papa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautangak iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Isu diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni ti utang kaw. Tangay di mo kaya't nagtrabaho. Bantayam na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay, kawan na. Ang pagtrabaho, maya. Agabrodak. Pagabrodan nak ti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami, kadagiti anak ta? Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan, nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga, agpatulong ka kanina mo. Taalaan na ti daddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para tay talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna, kanti may kadwa. Tayo suda ti pantayak, bakit? Anya? Nataw. Kwarta man may. Awan kwartak nana. Sakit di ko matikan nyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pailat impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguro lalaki na ijay. Anya? Ay, awagam Dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Pagawidom lang ay no kastamot lang. Di na nga rod sungsung batang ti awag ko. Iso ang masuruna. Ante, ada ka doa kasi mang puwet. Ni Jeline, nobiak. Jeline, nyantik. Naimbag ng oras yun, Nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaamuam kan kuha na ngay. Pastor Gamida dito'y unang ti pagsasaritaan tayaw. Saan adita ayan tiri daw? Unay kan aya bakay? Ala. Sumrek kayo. Nukasta, mag-asawa ka, Jimmy. Unang kal. Umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobiak. Kan oray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga nubala kayan ka baraw. Mag-asawa ka pa'y lang amin, Jimmy. Kainagrigat ti adda asawa na. Bayabaw, day ta asasawa. Apay ay nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod matikadwa. Ay kay, kasanun ngay, numangasawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawain na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin danataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawam. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadlata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimmy. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimmy. Maasya na kin kwa na. Isuma iti impatawid na kin ka. No kayat ko asublion dayjay, mabalen. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin na kanagan itititulo dayjay adaga. Ako le magkartor. Awan bibiyang mo iti daytoy naawatam.
Ulitan, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay, ti pangisang petam, iti asawaang, ah? Di mo papapanawin danataw, ijay balay mo. Nawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jilin. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnama ti kas nga aramidin ti ikit ko. Isumot lang na kasing singpat kanyak iti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y balay ni Jimmy. Ang balay mo din ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon danato dito. Lula! Ni Tatang! Ay! Bye-bye anyo nung nakaturog pa ti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Hey! Anya ka din dito nga ibagbaga mapap! Nan! Intaban kita ti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo! Kasadong dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko, nanang. Ay ket adakin kaday talisa. Tanusyak, wan maikaray may tulong ko kadagiti anak mo. Uwe, nanang. Maawatak dayta. Aladak daytoy. Tatlo saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko ket nawaya mo tin ngagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Anak ko ti napati ka. Ulag! Alay ko! Tinukawanak! Anday ko! Kumusta niyan, ti, angkal? Yawanan barok. Sana na isang butibyak ni Antem dito ospital. Ay natayin ni Antem. Gapo itigita ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, anti. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laang, nakukwayo daytoy kaanakan. Anti, Kabsat ko day di antim nga iba jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayon. Di na mangarod na itugot dagita nga inagaguman na. anti. Iso amaday ti agag-agom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo may tugot dagita intun pumusay ka. Alagagayam di tamanan, tinagibusan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami, God bless si Titunggal Maysa. Biyag. Tao. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito silid ko.
Talagang amon ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron, kat kumusta ka matan, my love? My love, ada nagatang ko alote pag ipatakderan tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat ima na di impawid ko a kwarta? Awan ha, inyan anay ko. Ninayunak pa ikit di Inlakok tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ngayon lakom, Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang day jay ana ilako. Kurang mat nga mintimpaw it mo, iso ani na yun na. Kasta aya? Ala, sana bale. Siyak gastos para iti pan nakaipatakder ti balayta. Ano sa mon, my love? Tani, sikamat latid da kwartana. Sikatag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag. Adanton balayta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Asikaswuntan ti panagkasarta. Apag isuntumeten analpas ti may patakdera balayta. Ay na, sapay la kumatamalpas ti balayta, Alvin. Una, malpas talaga. Basta da kwarta ang maaramat. Malpas. Wen, ipawit kun to adagos ti sweldo kinto mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Wenjo na. Kat di kag danag. Tabantayak to na imbag dagiti trabahador. Manong Floro, umutangak man iti kwartam. Ne, pangusarami ti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manin. Wen, tarugyan min tagi patakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di. Nga patakder ka ni ti balay mo. Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagaken ka. Agurnong ka pailaeng. Tainton makaurnong ka. Agawid ka. Tasikat agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo. Nuawan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalekak iti nobyok. Nakagatang nga rodin iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangem? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, amanong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ak. O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakdera ko ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan nyo alote ijay sentro. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko itilote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatangak. Anya? Agi patakdera ko ni tibalay ko. Tapno da pagbalayak ng mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Joe na iti kwarta. Uy, nanang. Isong araw ti pagpatakder ko iti balay. Nalaka na saya at garod mo kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ija proud. Agad kano nga iti kasariyaw. Intunto Kasano makapagkalay sa kami ngay. Kat adamot iti abroad ni Jonah. Inton makaawit Alang araw. Sige, ito dok, no sa dino ti ayan titawid mo alute, anak ko. Tapno marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para itibagim ang ading ko. Di mo ipawit amin asweldo mo di Pilipinas. Agurno nga to ano malpas ti balay mi manong. Abay, dakil unay ayat ipapaaramid mo a balay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadi madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyonak. Ay, sapay ko mangarot at amalpas ti balayo. Apay no ornungam lang ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka. Samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot manong. Paulit-ulit mo't na itang ibagbagam. Ay na, no kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka. Kasanon no kibaltang. Oh, di sayang dagitin pau-pau it mo akwartam. Dakilan agatad ti pau-pau it mo itinobyom. Sana bale, tadandaga apon darmi.
Kan adan tumutan balay mi, Manong. Ay, adong aminan tinapasama kakasta. Adon tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakalagatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasing pati nobyok. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko daytoy habag. Daytoy mano. Daytoy adaytoy online. Okay, sige Faye, honey. Ang gatangan ta. Manuti presyo na, honey. Daytoy man eh. Oh, kitaan. Medyo adang nimninan na. Ayos lang. Kabala kang gatangan day ta. Sige, i-order mo. Taitid ko ti kwarta kan ka. Oh, thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, anobyo. Manmanutikas-ken ka. Gapo tayo ayatan ka. Kat pangasim ha. Di nakisuksukat iti uray asino. Napintas ken ubing kapay. Iso nga ado dagiti agar aram kan ka. Ang mga no isukat nak to. Saan, honey? Si kalaang ti love ko. Pangasim ko mga rod. Tapumanaw ka iti trabaho. Hawan. Pumanawak to, inton agasawatan. Amuma, tultulungak dagiti tatakal ko. No agsadengak nagtrabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti uray asino ha. No da mangawis kan karumwar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tibulak, iti agtutuma lalaki. Ngam, jak pulo sumursurot iti oray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakit? Asinaw dyan sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Jaka mo awan amok dita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo. Di pa'y mo ngamin nakariing jay anak ta. Ay, madiday tuya na mapaspasamak bakit? Apay nga, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramidin na. Ta sana nasaya at tikas ta. Kayam ko ni Fe, nanang, tatang. Nugayam mo. Apay nga raw nagkaita kayo. Wan mat nga may nalvain. Ibagam tiyag pwesto ka na kamay. Hindi ka naglibak. Basta gayam ko. Ay, sige. Ilutuak pa iti gayam ko iti kanan na. Na, mo naluto ang makandita. Di na kayat ti ikan, nanang. Karni, ti kayat nasidain. Ha? Anya! Jakpat siya nagayim na lang na dya babae. Bakit? Nuray siya ka. Nobya na lakit di dayjay. Imposibleng agayim na laang. Kano naglailo da, iti tungkal maysa. Wan nga rod Nagsinsinubo na payamangan. Adakit agayim makastan. Nayapaw, kasano nga rod day tuyan da kay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sabay madama, ti pan nakaaramid, ti balay da. Wan nga rod. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta di anak ta, ilibak naman. Hindi naman aklunan ti amin. Ay, maasyanak itinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taaya tinasaya at nga ramidun ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah at araramidon ni Alvin. Bakit? Anya, ay lakay. Ang mga nuda tamot tiguraan ti anak ta no aramidun ta tikasta. Nangro na kat awan inaklon na kadata. Naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpat iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah, ang mga noday na yun mo nga ipawit ko akwarta ni tatang inton bigat. Siyaktong ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, Manong. Napan amin iti balay mi. Ay,
Manipod na kinobyo ka. Di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Pasensya ka pailaang amanong. Si ka pailaang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adupay mo ti paggastusak. Naimbag tula numalpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Kitam ading ko. Awan samat mabatbati a kwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbagkan ka at adan balay mo. Ngamsyak ngay, mangrugrugi kami payla ang agipatakder. Anyat saritaan nyo itinobyom. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak manong. Asinong iti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samat kaming trabaho, Ginobium. Mangnamna malatan iti sweldo. Kasanumot day tangay. Dinansamat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi manong. Kasta laeng? Agbambantay laeng akaslad don? Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y analadaw ti amin. Pilyo matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon ngay, no adanton anak yo. Oh, dinakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na manong. Amumpay mo na imbag ti ugali ti tao sa kaagsao. Isardig naman langin dahi ti asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga ron. Pagsayaatan, dagiti ibagbagaken ka. Ay kit bay ano awan may pauit na kwarta anak kao. Jak mo daw dawat iti kwarta yaw iti kabsat mo. Ay, madanaga na kami iti aramida na tatang. Ay, nagtalaglauna itinobyo na. Kadi na pala nagkasar. Isumot ti papapanan amin asildonan. Una naman ito madama ti panagpatakder da iti balayda. Impakita na pa iti ladawan ti balayda amararamay. Ay, sabay ko mga rod at amalpas nga awan rumso aparikot. Imbagak mutkin kwa na hadi na ipawit amin na sweldo na. Kuna naman ngawan ka na o tirumba nga pagdalaga. Sa nasingpit ka na o Ginobio na. Ay na, kaano la anam amuna day jay, hanggang nagtalakadagusin. Nubagbagak, masair tirik na na. Mala, bagbaga amlat ta anak ko. Ta makapanunot talata. Kamaudyanan na. Nalpas matlangan ti balay ta, Alvin, honey. O, Jonah, magustuhan ka di mo dati pa nakaramid na. Uwan nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akon nga agawid. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawid O sige, Jonah, uraya, ti panagawid mo. Wen, sana bale. Mabiit lang nga urayan ti aldaw ikan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka, nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka di mo lang, Faye, sweetheart. When ay no, Jacqueline pagaro pa kastoy kadakkel, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita. Dito yan, tipag na idanta. Talaga? O sige, sige. Kaya't ko, Alvin. Kasano? Panawa mong ti trabaho, may J Club? O sige. Sikat makaamo, Alvin. Napananti konsensyam, Alvin. Apay, di ka maasyan kun ni Juna anubiam. Kun di ka mabain, iti kastangar aramidam, Ni Juna tinaggastaws dito'y impatakderyo abalay. Angam sabali a babae, tingkabalay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya? Kastalaka-lakaken ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw rigrigat na ijay abroad tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam. Nagloko kan. Kasta talaga, nanang. Sana balik taman nakawat ni Jonah. Pacheck, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang day toy.
Tanay-nagan kanyak. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Wala, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, tisaan mo ako kwa. Kukwak da itoy. Siyak tinay-nagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Wow! Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsin nga dan balay mi itinobyok. Di na amo nga itati sa sangpet ko. Iso asigurado ang maklaat na chay. Agtuktok akon. Alvin, ada akon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpat mo. Hanya ka matan. Ha? Apay akas ta teacher mo? Saan kan samat ang naragsak iti sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino ti sa ngayilim? ako, karuga mi, sweetheart. Sino na ita babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti siligta. Di ka pumanaw si ka babae! Anan may kwabi ko po! Anat basol ko ken ka! Sino na ita babae ko na, Alvin? Nobiyak ni Faye, Jonah. Ipatom. Alvin! Madinitak, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ayatek. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Naglaing pagaro pakas na ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanan pa, hindi dyan, Alvin. Nasakit tinakam ko kapoy tinaramid na. Nagsakit tatang. Ala, di mo ni Del ti baging kankwana. Adal sa bali kadantin nana. Iso na lang. Awan nagmamaayan, tinagmambanlo kami di abroad. Linong ko na kamat dinobyo. Tatang, anya ti aramidag. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na, no limad ko ti kaadar no biyak. Ang sikat ti ayayatek. Sina akong dadya babae. Jacqueline Pagarop, akwarta gayam tinobyam, tinaaramat itipan akaipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sikat ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakin kan, Alvin. Iso panawan kan. Ket awan karbangam amang lapwit kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, imanawan ni Faye. Urnosan ta ko man ti amin kadata. Saanan, Alvin? Di na daal mo namin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ang maurnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it kwa kwarta. Tangay si katinainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. Adda aya kasuratan ta kwartam tinagastos iti balay. Awan. Ha? Uray asino pa iti pagpatulungam. Awan laban mo. Iso ala dingi tagmet. Awan maalam makwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumaddumdum idi. Uwan nga ron, manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa naladaw ti amin ading ko? Anong sam ati mang rugi manen? Ket amom ton sumaruno. Pag nakmam kan pagadalam dito napasamaken ka. Wan! Alvin, aldawan. Apaya di ka pala bumangon dita. Mano nga aldawan nakasta ka. Kaskalag, sakay. Nakapsutak na nang jak maawatan ti bagik. Jak makaturturog iti terapi. Kena makaturog ak basit. Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makitkitak dagiti na bayagan na natay. Anya, nana, abay, anyat mariknam aya.
Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya? Ay, ipandakalaan nga na di ospital, anak ka. Nangigmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka kan ti sakit at sana maagasan. Apay asak pa'y tatang. Diyak pa'y kayat ti matay. Dayjay lakit di afe, tinakaalaam iti day taas sakit mo, anak ko. Ta isulaing may tiin kabalay mo. Diyan pa'y kayat ti matay nanang. Agpaagasap di ospital. Ni Alvin tagbid video call. Anya nga tatiba ga dahi ito a tao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta kan? Ha? Alvin? Si kakadidaytan? Ape ang nagkutong ka. Ada sana maagasa na sakit ko. Isungaw madaling tiapit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngayon sakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasulakan ka. Gapo iti panang lukukan ka. Sapay ko mata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Agyaman anak. Nalokayon ti barukong ko amatay. Sige nga ron. Tama ba nuga nga agsawa, Jonah? Bye. Bye. Sino? Ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan ta da kanon na dagsa na sakit na. Kat umadan ni kanon ti apit na. Nagkid daw iti pamakawan, gapoy iti naramid na. Anya? Ay, masya naklakat nga rod iti langana. Naggutom. Kan nakapsot nga agsao. Bakit inkasabtan ng iti agsangpag niyo may makilamay. Nalamabit laeng nga raw. Makipagladingi kakiti napasamak kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpat kagaya man manipo ni Jabrown. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay may kabalasang kau. Daytoy kat napagsaritaan may nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kau. Ti panangluko na ken ka. Plano mi nga men nga ilako ti luti ni Alvin ken ti balay a pinatakder mo. Ket numanaw ti nagastos mo iti balay isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan minto na dyan, Jonah. Saan mo may nagbanlugam na dyan kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit ti kwarta, maapaman na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo. Awan na saya tapag tungpalam no manang gundaway ka iti padam a tao. Iti sabali a bangir, di ka paalilaw iti nasamiit asarita, tado dagiti tattao a managin kukuna. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Perlin, adda kadwa kasi mangpet ni tatam atyod. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Ha?
napintas to yung anak mo, Susan. Ay, kawan Jud. Imalamot la kanya, Oh, Ferlin, agmanukan ka ni tatam Jud. Inak pa agluto, nanang. Na. Ferlin, mabit man lang. Ay, po. Nagbastos mo day tang anak ko. May baya mo, Susan. Di mong ugtan. Maikawa siguro, taanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki diti balayaw. Ala. Paspasin siya amon ti anak ko, Jud. Umay kan, ta isimpatan dagiti gargarot mo iti silegta. Anyat sang-sangitam, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te paiso. Anyat sang-sangitam, Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay? Di mo kaya't ang makiasawa akmanan, Di ka katagyaman. Taad na katulungak amang biyagkan ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tatimbagayo iti kanyak. Ay na po, ubingak pa'y anak ko. Karbengak mo't ati makiasawa manen. Kayat ko ngamin nga da katulungak amang paadalkan ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni Jud. Makatulong kadataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa yung trabaho. Isa, sikapin natin makamoy iti taraon tayo, ha? Kan amin na masapsapol dito balay. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak dayta. Agtagibalay kalatan, Ay, uwan bakit? Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot o nagayatkin ka. Namin, man nakaawat ka gaya mo talaga. Di ka madanaga. Ta siyak ka aglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin, nagiti trabaho dito o nagtibalay. Ay, agyaman ak Jud. Ay, supaya may bawas iti trabaho dayta. Masyanak ba't kami kan kasusan? Kanrong bangla nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kaskasano. Ay, uuwan. Agyaman ak Jud. Awan ka din klase mit ha, Ferlin? Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Among Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka ng ninanang mo. Ha? Ada ka din nobyong? Awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Aron to, pwede makikita kita nga ada ka kinkinibin na mas ubing pa'y namusika. Isuda. Saan kanyak? Taadal pa'y ti pamaysak, tata. Very good kagaya, Perlin. Mabalin na masahim ti bukod ko, balasan ko. Nasakit namin. Napano ka naglabak nagdalos dito balay. Itsak ka mo tagmasahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipadas ko dito bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Ferlin, agsubli ka. Ay, unay kalakit din na ya. Ape, kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasan ko. Nanang, jak kayat tikada ni Tata Judy ti balay. Ha? Ni, apay akas na tibagbagam. Siyak ti masurot, ta siyak ti nam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo Jud. Naksayan, dagiti trabaho. Sana kun nga aglaba, agluto ken agdalos. Ta iso aminan timang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Taagmalmalem ang nakatatakderak ijay department store apag trabahwak. Iso dakala katulungak ni Jud. kabalak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinan ti trabaho. Tadi mo pa'y amuunay nga aramiden dagita. Iso abay andi tatang mo Jud timang trabaho kadagita. Adda ngamin sa bali anadlaw ko kan kuana, nanang.
Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanyak. Kanayon na nga ibagaan na pintasak. Na, awa mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaya, no ibaga na anapintas ka? O di thank you ko nam Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak, nanang. Managatap kalaunay Ferlin. At hapam nga mga no, pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin, narugit unay tapanunot mo. Dakas ti kasta. Di mo nga min kayat ni Jod para kanyak. Iso at tila at atapam kenkwanan. Hoy, sana nasaya ati kastang aramido ma, Ferlin. Ne, ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, John. Iuwayan, Susan. Taagas ti banog. Naglabak namin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Ferlin, adan? Uy, itay pa yan simbang poy. Nagpupok iti silip na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige, ngarot. Tayo nakpay agpalas. Ay, yaman na. Sana nakatrangkap ti ridaw ti silid ni Ferlin. May wayat kong tinabayagan na plano kenkwana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na ti abalasitan. Umabayakin ko na. Tata John, apay nga da ka dito silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariin ni nanang mo. Pangasin, tata. Di na ko mapag-aramidan iti dakas. Saan? Makiabayak lang kita maturog. Nalalalan, ituloy mo ti maturog. Maturog ta namin. Madyak, mapanak langan ito yan ni nanang. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak. Nutog ngaram ti pagkayatak. Ipatanak, tata. Tano di nakibatan agriawak dito eh. Ha? Agbilangak. May isa. Dua. Sige. Just kikit di. Siya akong ti rumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inam. Tapno nasaya at kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada ibagak kada kayo, nanang. Katsapay ko matapat tsendak. Anya maninday ta, Ferlin. Ni Tata Jude. Pinagpanggapan na kiti dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Ang dagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Sana po no lagi tang ipulpulong na ka. Agparparboy ti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpaiso ti bagbagak, nanang. Amok adi na kayat apara iti inam. Isapat pataksin nakin ko na. Takayat mo ngagsina kami, Ferlin. Sana pud no dayta. Aklunan yung amin ng tagpaiso, tata. Susan, bakit? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Adakan ka, mamati ka kin ko na, or saan? Ang napatsiyam ta anak mo, nasaysaya at lapo, manaw ako. Sana, Jude. Di ka pumanaw. Ala, Ferlin. Inka agrubatan, ta sumrikan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo lang dagitang ipagpagam. Patsindak ko mamat, nanang. Inka agrubatan, kunak! Diyan lang pagarup. Nalaing gayam ngagparboy ti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw kami na di nakayat aparakan ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan kano. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Nagyaman ak, Susan. Napaniknik akong ti kinapudnom kanyak. Ay ayaten ka nga na talaga, Jude. Isu asika ti ayan ti simpatyak. Banana kyo, kamote kyo. Ay, Ferlin. Gumatang ka iti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan.
Ay, apay ngay. Kinapay akas tayo ti jar mo, naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalinti makiturog ijay balayo. Ah? Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan daklang dagiti amo ko dito asidet ti eskwilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon dito eh. Sumurot akon kada kayo, pangasiyo. At talawa ko ni Jay Balaymi. Anya, ay sus, narigat ti pampanunutem. Apay ngagdalaw ka. Siya ti madaksan ano, sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Ada ngamin daka sa plano ti agsyuman kanyak. Isu amabuti nga kun nga gawid iti Balaymi. Anya, ay sigurado ka itinay bagbagam. Wan, Nana. Ay, no kayat mo, kuyugan ka amapan ijayan ti pulis. Ay, saan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabuti ngak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madagsan? Tadinak mat paganano ti inak. Mas napatpatagkan ko na ti may kadwa nga asawa na ngam siyak nga anak na. Anya, Ayan di anak mo. Sumit-ngatan ng awan pala eh. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Ay, tsaka mo. Basta, nag-text itay. Kat na ko na ngagtalawan. So, kirkit di day tiyang nga ubing ah. Asus. Ang mga nasawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nanya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangken ti ulo na. No kasta, o kailangan ka nagtalaw ni Ferlin. Ay, ka desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat nan tumit kat pag sinaid na ta. Banag at sakmut kayat ang mapasamak. Apay, asino ko maamang lapad iti inayat ta. Ay kaya manak manan Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga amom day ta, Jude. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakin ko anda day tan. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon tibiyag na. Choice na day tan. ay na, narigati biyag ko dito probinsya, balasang ko. Ang mga, no saan ka anairwam iti kastoy aklase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Didak pa kadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapok, tanabayag nga awan tao dito'y kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kuwa. Ket, kasanumutan nga ti panagadal mon. Kunayo mo't nga day skwilaan dito'y ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal dito'y. Ay, o sige nga Rod. Pangem ni, ano sama ti panagbiag dito'y lugar mi, wan. Wan, Nana. Into na da pagplete ta. Intanto iji balayo. Tama nga no agdanda nagdametten kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli ijay balay. Ay na, intalag pakita Tama nga no madaksanak, no di ka agpakada anaimbag balasang ko. Di ka madanagan, kasaritak to anaimbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kapsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta, palubusan ti anak mo nga agnay di balay ko, kapsan. Owen kapsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga amana. Kasano ajak respetuan? Kato ang damat madiapang... Ala, Huston, san man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mo ti pumanaw, ay kumakamukan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yung amsyak nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akasta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't nga inam.
Bagim laang mo ti pampanunodam. Kabsat, ala, di kayon agsinungpat, Oh, mga dengkan, Ferlin. Nagsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanyang iti panagawid ko. Sumurot ak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado tinaglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman akunay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanyak. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanyak. Ay, pinanawan nak mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adada iti adayo. Nasingput ka ngamin kanyak. Kasta idinin anang ko. Ngam idin ki asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Hindi ka nagliday. Kaya hindi ka agimula iti gura iti inamuan. Dakes ti agimula iti sakit tinakem. Nana, Uraan niya ti inararamid ti inam. Inam lataday jay. Iso adi mo gurguraen. Nasaya tadakan, Susan. Itimplanak man iti kapek. Makakapeak. Ada na pudot adanom? Awan pa ya. Agluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagpakit. Kasano adi ag sakit ti bagbagem. Kat nakaidda ka mutlatan iti agmalmalam. Hindi mo muula mawat-watan ti bagpagip. Masadutak nga ron. Malakit din. Agluto ka pa madamdama. Anyat insang pet maamasidaya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti boss ka, hindi ko nagbali Di ka pala nga pumanaw iti grocery na. Nagkirmot-tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Awan mo't pagtrabaho lumikatak ijay. Agabrot ka lang may mayat pa Dakdakkel ti sweldo may jamro. Mabuto nga ka agabrod. Mga diyak ka ba lang ti trabaho ijay. Kat anya nga ro ti ipakan mo kanyak nung di kag salukag. Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laang Jude. Umaakon. Awan pa'y maited mga kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jude. Maladawak nga agawid Ta adda ipaaramid ti amok. Anya nga oras nga yan makahawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, bye. Ay, agyaman ka. Sana natuloy ti pa nag-overtime ko. Makaina na akadagos. Ay na po. Mariknak ti bambanog ko Ay, talaga nga agiddaak no makasangpoy tak ije balay. Aday tan ti balay. Apay nga adahay hills dito'y ayan ti ritaw. Agin kukwa dito. Aginayadak ka sumrag. Aginayadak amapan iti silid mikan ni Joda. Ang papas na nga giniliw. Tamarabyan ka na sumangpet di kurang nga asawak, sweetie. Ay na. Awalan kayo itibain! Garampang ka babae! Anay ko! Susan! Kalbuk na ito yung babae! Yunaw! Gusto ka lang lawarugan ko! Anay ko! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatin ka. Yak na puutan tinang bubugkan ka. Ladingitek, Jude. Ngam napunwa na kon. Huston tinaunday apa nawen apa nagsakripisyo
sakripisyo kan ka. Susan, Nabaybay akti anak ko, gapukan ka. Nagbali na ka, martir. Gapo iti panagayat ko kan ka. Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo kan ka, Jun. pakawanan na ko masusan. Nailaw anak lang. Isanod mo ti daron mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Kat sinaan ka matan. Ay na, kablawan ka. Nananay ka na maestra na nakapasa ka ti board exam. Agyaman nakunay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan da ka na pagadal. Agyaman nak iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta adwa. Saan la asyak tinagsakripisyo? Diyo baybay antibagiyo ha. Tapno napigsa kayo akanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakak ta nakaturpos ka iti panagadal mo. Kat dawatag, asapay kuma, tagtalinait kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Saan to, Apulos? Agyaman na. Nasa pulak matlangan to'y ayan yo, anak ko. Nana? Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Ako ikak. Masaksakitak gamin, ngaming karigatak, tinagbiyahe. Tapno sa pulin ka lang. Nabayag, sinapsapul ka. Gam di ka masapulan, anak ko. Ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Ano, anak ko? Kailiw ka una yan. Anya day, Jay? Ha? Nagtao diti silid ni Nana Luz day ka nabtuog ha. Mabigla ang Nanang ha. Nana Luz, apay pinanawan nakmatan. Anak ko, natayan ni Kabsatlos. Nga po iti pa nakaatake. Uwan nga ron, Nanang. Natayan na Jack man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Jack man lang na ikan itinapinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak itikas daunay. Anak ko, pagkawalan ako ba? Amok, ano tinagkuranga, anak ko? Masimpatag ko nga minti lalaki nga awan ka is ka na. Gamsi ka nga, anak ko. Ay, nagkal tinagkurangan ka, anak ko. So, pag-aasim. Dahil ka nakitikon daw ay amang sulit. Kanagiti anak kurkurangan ka. Iba't ba't ikaw na yan, anak ko? Pagkawanan na. Ala, di kay madanagan. Jack nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nana Luz kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nana Luz. Iso pa nga asiyo, tadidak kumamat panawan. Agpaimbag kayo, tapno agbiag kayo pa itinapahot, Nanang. Nuwan, anak ko. Ikararag ko iti Diyos na ita. Patpatkan ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, Nanang.